Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pajba Ryngkat ke balang Katolik Ryngkat ki lingdo ki reuniam ki kena seminary bat ki bahagia yang hasam ki lale Burom khaddo ekamet basa jong Father Francis hedin kesngi hajiang meneba. Hak bala sedang ki jingle niam bala terwai ke mas bakhut da umos Reverend Archbishop Victor Lingdo hak jinan lang Bishop Bernard Lalu baru Bishop Wilbert Marwin Bishop jong ke jelaniam Longston. Chua kemas bakhut layo ek jingkran belingkot chapang Father Francis da Bishop Bernard Lalu batna ki bahagi yang hasam. Kabasam ya kektian jeng ublay Archbishop Victor Lingdo udapen kenmau ek jingjah kepor baklat Lazarus bat upen seriam ek jingja bat ek jingim jeng Father Francis ulay thuru ek jingim jeng Father Francis kum uriuniam ubalatur keleng saudong ban pen priang nyala kektian jeng ublay bat ban pen kla nyala balang hakeleng saudong jong gerilum kasi bat jantia. Hadian kemas bakhut lara ekamet jong Father Francis ci ulum jingtap ke balang Katolik halai mkra bat latap don Burom yu Ryngkat ke Jingdwai bag Mynsiem bala klat jong u kan syong sa bat unong bu nong thau. Ibi ki kempang ki bayi sem ki ba tay dan lang dan ini si berdem bat kempang ai pi ki ba jom lay ki belewan ajan pada jengai ban isi mentah kali masuk koi ban ya dua kempang nak bentar Jaka ki Mynsiem ki Francis kawan lang kindia semang Francis kawan lang i Francis ide ikut jo iba Gregory Desmohon mon Perikong Matilda John di ban karwan lang bambuai yang jumlai kidon nremut sipara mai dai basau ban mata ki basak na nremut sipara dai Sekong Cecilia padi Pak Alfred dakai Francis aka punyau tarik 9 November aka senam akan dai sepak sapusan asnong tenrong kepada Jet Kansara but mai lalong di first batch di batch ng kamu pedeng itu ibu joy hasil Paul Seminary dan pekre dia nam taga jumlah london ila joy hasil Paul Seminary kasitari punai march aga senang kakandai spa nreuwa lapar ketang londo ini akan beratari punai November aga senang kakandai spa inyeuwa but kebasutan kalau kali bahkan tak sengi balapan kentang lendo di Francis, lapan kentang lendo hakajuk kapor, hakajuk kesengi asal tadi ke Jaka. Amolai lapan kentang lendo para Edwin, Bishop Stephen Fernando, amokhar lapan kentang lendo Bishop Morengo, para Sebastian, katedral ni lapan kentang lendo di Francis kawan lang Bishop Yuba de Rosario. Pada procession theological college yang tentang yang lain di lendo the Bishop Robert kata hakapor nyau ujian instant kani kesiru bagi lagi yang golden jubilee kani Jingdwai pada di beneng iba wilayah ruai yang minta kum Jingdwai yang pendong lebih kinong kembere yang setiap belai ruai bagi kedua Kidai Jingdwai iba mai katap iba ni kerjin iba sutenan bagi jumut ada kata-kata Francis ilong nong takon
11 minggu ini kon kebaik ai kita liturgical daily kepada ba ngi penengkam untuk di program memandangasi pun dengan kilendo ini penengkam yang ada daily berkebas sekolah kalau ni baiklah thok yang ada liturgical daily nak bentam senam araja kadwai hadu senam araja habusan ipun kod dia kena ada liturgical daily nak mentau senam araja habusan apa mai i lipai sedon siu play hau leu senam araja habusan ipanu play Ryngkat ku yaki bahaya sen yang honi aman play operela shimno yai Father Francis Saturday pandan batu happening pada side dalam naga benda ki bahaya sen baro orang istan ai hakani ngasi karbang ai play ki baroi we pi we yuan haniru pandwa shisha Father Francis Lendo ajak ai sesi syaka syumbang Pala syakri kebalan Daga jingye Kemensian ai tilon Yaladi naga benda jubai Biasa berketin mulai Kebasukanan Bayhab haru Baka jingye Joy Father Francis kawalan Jupale menengkong Kita daga jista Kebawang kumni Mynsiem Bahok Ida dengan kiji jauh try, baru kita mahal ida kiji jauh belai, baru kita mempercayai pelaksanaan kilai bagi snow baru belai, nama ida kiji jauh belai. Jadi ni kepor Father Francis tu, lo persian kepada apa yang hak, ia mengaji ini scam berengga jauh belai, belai dia kajian, pada ini scam. Balong no syarai bubha Klampet tuan di cukup lay Mulai syakitong Mulai kedon au lay Menbau lay Mentau lay Rasim no emotionally Ban syong Ban usyunam Haka jingsuk happening Nama kata kacing krau Basyisya juga ciem Kelong Ban iem Naga benda au lay Ban naga benda iway Father Francis kawalan melalui kini haman kita kau beratrai belapasang bani yuklei bani ikibreu bani ikibajba baro. Ia semua cipulai kebaharu kepasukanan. Kebau Paulus berkuat untuk askesan Burom. Kebaun omdan nangi hangi ban im nak bantai tadi. Omdan nangi hangi banyak nak mentai lagi. Paulus waktu ladang im nak mentau trai, ladang iam nak mentau trai. Father Francis im shisha yang kecil belai, kat kum kecil cuma belai. Go boleh dong im im pura kat kum kasai tu cuma belai, balapet kam jihau. Mulai im missionary. Lihat semari kuwe dekat Mynsiem Sherham dan mentaruh dalam jong try lembaga ciap cuma lain ayam belum ide jong try cuma belahi long syah kita daun Paulus berbuat harga sikit pun mentakas ni dengan seorang seorang bawa Francis long jong try harga dia ciap cuma mulai show belahi. Ya semua sesuatu pasukan berdasarkan kemasukan. Bau try sesuatu on lagi nalong kacing ipa bat kacing em. Jisu lah pertengahan yang kamarha on nalong kacing ipa bat kacing em. Utawanya jangan im wala daw kaya. Renta ngai hanga unam ya lalu udim junam. Kini kecil pulas kem jom try Yesu haki tu baru dipanggil hau. Ufara Francis ulang kem hau try Yesu mentau kan ke Burom jom try Yesu. Ini kem kata. Nama badai akasi bayo bagi semal orang ini kuat pikuayu ikuai kecingnya kat penio ayu lagi kecingnya bom cukup.
lembaga baptisma, lembaga cinglong Kristen, lembaga cinglong lindo, lempet uladan manuplay nata ya kacingiem bom cukup. Itu lagi yang pada Francis Karmalang. Nama kulunda dan nak senyam sekawalang bersekim lang salang. Citra kenai Mars, kenai Spaan dibuat, liapai simpos sendiri lainnya. Iran kat ragut, waktu kabat, banyak itu kat ragut, sangut milang gelendong. Di sangut gelendong, lain got gelendong nak soal tinggi. Dari Rabita Commission, National Diocese, Rajoy Jaka, Jangka Jalan yang curah, Padmenta ini pada Francis Kamalang, ini ai Burom kedua dan jadi. Singapore ini ulang South Sudan, kedua Sudan siaja Nespa Luar, kedua siaja Nespa Luar. China lain sansnem, dosnem siaja Nespa Luar, kedua siaja Nespa Luar. Adam Ram Sisnem, Osnem siaja Nespa Luar. Yas Bishop di Rosario, Bangkok Yule, Ipa ini satu wanita garu. Isa Sisnem atau Adam Ram. Penuslan ayat terhilang pada proses aduk senam siaja Nespa Nyukuri aduk siaja Nespa Nyukura. Ia menebak lagi gerak ayat terhilang mati sisnam siaja Nespa Nepo siaja Nespa Nekuwe. Acinta lang jena badi ya saki kini ilang rendo bersirham baru beliau bagi Mang Jingdwai dan Mynsiem missionary bagi Mynsiem solan ya kepada orang ini. Kecingin kita Imarang Ba, Reverend Father Francis Karmalang, ibu pun hijau kone Imarang Ba, ide ikut bersama dengan nyamuk cipara, ikut cungi pun berdita pun. Misal merit bagi nado bagi Sister Genevieve lalu nyawa syua jui ngayeng hari negara bentar jui Mei imadu isipara badan sah jui kipersa kesiu bagi Mynsiem jui baro banai bu kadang manipulate ingkong you play how lambo utra Jesus lokhat lagi you penyerang ba Mynsiem jui Benlang belum dah sok lain. Saya beri sowan bayar jauh. Kalau long ketika berkau jadi Mynsiem kecil ni. Nyai boleh kami beleng boleh kemarin Facebook dia boleh barang bayi je. Bacanya jing sai badan bor kejangka ini haduk kebekut. Iban pau yang jing semuju ikinong syarai jauh ni. Nado ilian Archbishop di Rosario. Iliad Archbishop Tarcisius Resto, Iliad Archbishop Dominic Jala, Most Reverend Victor Lindor, Archbishop of Shillong Diocese, Most Reverend Bernard Lalu, Auxiliary Bishop of Shillong Diocese, Nyairu Kecumplay, Most Reverend Bishop Wilbert Marway, Kublai Shun Bishop, Kecing Donlan Jungpi, Pencongkuan Kecing Lenium, but I'm seeing me by Mynsiem. Even Bob is Guru, Reverend Father Richard Pujam, and Reverend Father Pius Sharap, the General Juni, Reverend Father General Shala, Chancellor, Reverend Father Panshaling, the Administrator, Kibalor Chapi, Reverend Father General Committee Director, the Burom, Father Brother Jaka, Christ King College. Which don't Ryngkat but in like a pause to keep parallel paraling to Maramba. His sisters, the brothers, the congregations, but convent of pair. Kerpang the congregation of diocesan priests, to bar may belong to the card.
Rangya Bhagat Me Kajone Jangi. Putra Yesus Kristus ko play long do long pun me balasa apo jing tep adu lai singi to kurku kerdo bat pengentang ye kan ye jing tem hakabangin bu ye kamet ji Father Francis Karwanlang itip pengingai scam bakumba mame malamipan ini men ipara jungiru in semi patan kat bat me hakawai gasngi to ai bagane kamet jungi kan tiasuk kenjai banap ye kata kapur hakapakaturoy kiangal kasul jo kaji kasiyo jume kan sawa siya kaji mepat bat siya kaji imbam jukun ipane kani daw Kris putra ay jungi Amen. ukpa jungi Ba beneng kalong koy keteng jume Nuan Hima jumbe kalong tomon jume keteng bahapaneng. ibalakrat no Father Francis Karwanlang dari sini au play by jing imeke ke Burom to Jingdwai kon supemipat ye kane kamen siya kajing janay baka jing sulok jigurukod to play ja kandado ni snay on mablo dikilat kilat kitam buduna ju ibaro to Kris sunong syarai babha kunilami isiyeng ngan sarang kal baru play ukpa haka jing suk jikamen ipane kani daw Kris utray juni Amen. ngalong kachimipat baka jing imwang utray jar bangay hangaon im maladaw layam baru tahu ba im madabangay hanga unumyap lano putra itu isnay Putra itu Hima jumbe kalong tomon jume keteng bahapaneng. Tuai minta kedibam ni kemana kasni cuma pikirkan jungi kumaru Hima keberes ni jungi dalam ni cerita percaya dari pelai keberes ni amen kublai kumaria kepada ki terang kepala ku panai jai Balan ku sok wajah fal Yesus kumaria ku kini di kublai kita kita kop dan kepo jingat ni amen putrai tuai i jinjat thai pom jukut Melakot ya Father Francis Karwanlang na kani kapartay siyang basa banwan siyang no ajan jumi siya Bani lumlang ha kini ke Jaka ni pan ke jingkar khu ke jong me ban test say hello jing we pi kerpang ke Mynsiem jin Father Francis Hawanlang bani ngi we pi ke besran ban duai ban Christian nak ban ta jing ko try to ma bi ke like tam duna jing but I ban shong Ryngkat la ban me ha ke yin paradise ke ban pun kre nak ban ta jing ye kini borok ni pan ding bau Kris utrai jing ko pa jing Nang kalong buku diteng jomel kanwan Hima kembali rumah kepada sendiri bawa dalam ni haga jingkang dujo yang jatai haga jingsuk kuduno buku tamu jisu pemaria kedang rapi kestan haga jengpa pendukun bermesin bakur amin dan ya roh yang Yesus Kristus